Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est encore nous. Quand je dis nous, ça veut dire que c'est moi avec Lisa. Donc quand je dis comme ça vous êtes avec nous, c'est moi avec Lisa. Rero ikiganiro show murayizi toujours ni Karababa. Donc reka tubandane dusigwa kuko peut-être hari abantu usanga atabonye episode 1 ugasanga sindi kuri episode 3 donc faut kwa bitahura. Donc show yacu rero ivuga ati ni Karababa agapiripiri. Rero donc turatumira umutumire hama tukamubaza ibibazo nyine ari ibibazo nyine umuntu ababona ko biri personnel atashobora kwishura. Rero umara ko tokwishura ucujya isambusa iriko ipiripiri nyinshi udafisi yitwara. Rero je suis vraiment désolé pour toi. Rero hama wishyuye ikibazo ukacuja isambusa itari ipiripiri. Donc iganiro ni cajewe avec na Lisa. Hama mutumire uno munsi ni LinoG numuri legend. Rero ari ibintu byinshi cyane tuza kumubaza vyerekeye nabijya ibintu yavuze ngo legend ngo legend napfukamira ninja nk'uyu murarusanga ku mukopine wiwe arafuka makamubwira bebe no kuri kwimara je passa lo kuri kwimara je te defende yuko atayi mugabo urumva kubera manuzenya kubera ariko bavuga baririmbye ko arabaye scro usanga akaja ngaka influence abantu ngo urumva ngo nukwiye gufukamira umugore wawe ngo urumva ngo legend ngo nakoresha ntuzenya ngo niyambara amarori mu zuba blaze amawazungu akaba yakuriki. Donc rero tugiye gutangura ikiganiro cyacu no musinda inuze introduction yose nije ndayivuze irizo ntamusizemo nabibonye umengo na promote ibintu byose yabaze bon dia ça yuko cyatutangura n'ikibazo cyambere muga avant ko tutangura LinoG wanza koza kukarahira ukamanika ikiganza je jure de dire la vérité rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Cyangwa uvuge tumukuru ndaraye ko nza kuvuga ukuri gusa. Sawa, ndaraye ko nza kuvuga ukuri. Wewe nde? Jewe LinoG. Izi kandi ukabesha amanu uko ibintu bya byinshi tubizi. Turabesha turakubisana. Sawa, tubabwiza ukuri. Okay, ikibazo cya mbere tugiye hamwe na Mabuja turashaka utubarize ikibazo cya mbere uyu muri legend wacu. Kwa cyambere kisange cyose ngira ngo ishuri. Maze ko ndana ko bangaye. Bane. Kuva utanguye nyine kugira ubwenge. Wow, ndo udashite mu ndetse zikira commentaire. Okay, donc ni bane. Yes. Okay, c'est bien icyo kibazo yacishura sho kugira sambusa gato. This one. Yeah. Okay, cya kabiri. Nikihe kintu umaze gukora kibisazi kwera urukundo? Kibisazi. Kuri ijoro ryose naryamye kuri telefone. That's crazy man. Ouais, mais ça c'est tout à fait normal, tout c'est turayiraramo. Kintu kibisazi. Icyo ni cy'ubusazi man. Wewe bitiro kubera umuntu. Mais ça c'est par l'amour, c'est bisazi. Ni bisazi. Comment? Aho no kwiyebera urukundo, ça c'est pas de la folie. Les gars ni like no bwenge bwa bwaguhenze. Uruva rero normalement wewe ibazo ko ufise aba ex. Siko? Donc ushatse kuvuga so nakuvuga. Ibazo ko ufise aba ex. Abayisoye bose bane dufate nkaho biwanje. Buri umwe wese mwarararije muri ko muravugana. Kandi ntimukiri kumuno munsi. Donc wewe donc ça veut dire que wamaze joro ryose utaryamye atanga muri ko muravugana ahubwo uri muri depression. Ndiko ndavugana nawe. Mais ça c'est normal frère. Ah my bro. Nini mvugana muri turavugana toute la night man nkaza kurya ama 5h 6h. Umugore. Non mugabo none muri copinage ça c'est tout à fait normal. Ahubwo yafuvuga yuko yafuvuga ko wamaze joro ryose utaryamye wabuze itiro ko ya depression. Oya cyari kubera like kwera urukundo twarakundana. Ubwo twa tukiri mu rukundo indani. Mugabo no munsi ntukiri ko. That was crazy man. Donc c'est le temps perdu. Donc normalement ntushobora kumara joro ryose uri kuravuga n'umukobwa. Naho yoba ijoro ryose oya joro ryose nibishoboka. Donc wamubwira umva we man. Kageze ko turyama. Muri legend. Okay. Uramaze kwiba? Iki? Amahera. Respect. Oya, aho nitunda kugira. Akwe murara mari kumega indirectera. Araza kutwica. Abata gipiripiri daki. Ikyo cha gatatu. Ikyo cha kane. Amahera menshi maze guhabwa n'umukobwa nangahe.
kuva watangwe guca ubwenge kesa swa umukopini wawe cyangwa atari umukopini wawe umukobwa atakavuga jewe tora aya mahera ndaguhaye komka 200,000 amara menshi umukobwa amaze kuguha umukobwa igitsina gore okay washaka kusambuza bazimara ahubwo nuko kwimana ata pilipili de plus akomana uko amaze kuguha amafaranga make ufite imyaka ingahe wowe 10 nawe 10 ndacyari muto jewe ndabona really cyangwa niko kiri mu peti 200,000 oya ndikungira ngo nawe yatanga soba yamuha umufuko w'umukobwa mani hari aba legend mani wowe ni bomb ndigaje twagiye ama rapport yawe yagize gare to ijya mbere ujya umwana mani kandi urumva ndakubwira nase 18 ufite imyaka ingahe wowe 20 22 18 19 20 21 22 donc aciye imyaka ingahe uba yitegereje aho hari mu Kayanza nari hano bro donc mu Kayanza urumva wari warabuze cyari waraguca abandi natuze ninya nakuriye mu rusengero naye gusarira hano mugabo c'était bien quand même ego wewe kuvuga yego urabajije wewe c'était bien ça c'était bien pour elle nawe uje waramutse kubaza ibibazo hari umunsi zakubaza ibibazo wewe nakubaza umva kandi nakamiza ego sorry bon tuze mbyo shaka ngahe oya si byinshi cya gatandatu ego umaze kujya ku mufumo ku bafumo sama ko ikibyo byagozo nabaruga muri sabasari n'abama nabica ushaka kubwira winjiza kuri YouTube ukazi guheza ash uchutwe AdSense yawe man je ndibaza ko gipiripiri ndashaka yuko twereka AdSense yawe mureke ko mureke wayi cyo tufite AdSense nga wijanga turuguru secret pipi Nshaka kumena amabanga man target tora bifata kwa madushyemo ipiripiri nyinshi man ndafise yitwara nawe cyo cyanye mu basi byatsi oya turacari ko turacadiridimba tuzi mbyo cyakangaye 18 ubwo ni bingare uramaze kuryamana n'umukobwa w'umusani w'u Burundi genre umu artiste kazi oya nikora yo gitangura shanura muri legend ngo bagufate ku ngufu nje twatangiye kurimba burya rimwe amazi kera neza utangiye ryari kera kandi nawe ndakuzi kera man uravyibuka nk'isaya mukaza kuririmba aje waje ndirimba akomana kuko nafata umunywa umugi wanda nafaze tarabaya jeni umurara mura mani ngavuga muzipete arakabiri seba kumpete nana baya man nje nagutanzura gutangura kuririmba ino cyari man je kuratangwe muri 2013 sawa kinyo akira man sawa let's je kuva urabaza ndo mike man kuva ako twarahuye mu masirikirasyo menshi ariko je yatangwe kuba umustar imbere yawe wagiye ikibazo gikurikiye okay uramaze ko ikintu kinyuma y'amategeko n'amategeko yemen kuryamana n'umukobwa ataragera imyaka atarashika 18 nyuma amategeko kunyura umugiri nyuma amategeko nazo bikora ikintu kimwe muri ibyo okay ntibikenewe ko tumenye ari cyo nk'umuntu nta mwanda abintu ubwo ntubare kuntumba ku isi babaho hari abantu man hari abantu yego babaho tugize mu cyo cyakangahe 10 upimo hariye uramaze kwimastiri ego arinda kweme n'utagahizo zawe mane azaye kwachi mukiri amasabune hoteli topsi yahera mu bisi nike cyage doze yamaze yire kare kwashikazo kiriki uragifise tutayifise uragifise batikacho kiriki ariko turahejeje upanga abasani bivanye n'ingene
mwakoranye genre kuva kuri mukuri muvuga ati kubizi tugushika ku wundi abo twakoranye hawo yeah bon hayo bface Legend yeah a bface dramatique na ntuze le pro mpange genre de côté professionnel uri mukuru ubishoboye par rapport y'undi wari imbyene z'abasombo bagira ubankadre mugabo uvuze uko ivyo birumvikana mani aho n'abantu bashobora kucisha uvuze ngo ari imvye neza muri legend kuruta abandi uri twese ni muri legend like bisanzwe uvuga ati uvuze ngo bisanzwe uri mukuru twese tubona nka bface ntamuvugiye mugabo kuba mukuru mu myaka cyangwa mu muziki ntibisubira kuba mukuru imba neza muri ico kintu cyo donc rero nitwa kugisima ucugi pilipili donc dushaka kumenya muri ya legend yawe ninde umuntu ubona ko yarimvye neza kuruta ubundi hamwe kabiri ninde hamwe nyuma ninde bose baranganije ibishoboka ntibibaho twese twabibonye pilipili sawa mbere ko ndayijya pilipili bro mbere ko ndayijya kora classement no classement ni wakiyote ni visible kuko n'abantu ngaha ndazi twabwiye bagiye classement barabibona mama warimvye neza kuruta abandi n'uwa kabiri n'uwa gatatu were udashaka gukora classement fumukora classement yari yose hama nta classement hari kuko urumva ngihuwa kimwe twawuremo twese bro kandi bose barimvye neza igipilipili ntidushaka kubarimvye neza mugaba ntibashobora kunganya amana ni bamwe ubusa uri kuranka imihari umwe nakugira ibindi nakugira nta muri banza kwazugiye gatonga mu gipilipili okay classement muri legend twese turayibona kandi barire naho abantu mu bivuge abantu bose uzaba mu commentaire ko atazobishira ko mukana kandi yaririvye neza wa kabiri ni kana wa gatatu ni kana nagenda bibona mu maso deja washaka kutubesha amane bazugiye kandi kutabirunzemo narunzemo pe jamasha usanga amenyere ibintu nk'ibi man wewe nta kindi ufise wa nje ndagifise kandi ndatuze mu cyakangari hitam hitam uri mwiza kurusha abandi muri aba bakobwa tugiye tukubwire Mokenzi Meili Hozi yakoze Mokenzi Meili Mona Warda aussi Mona Warda rim ga oya Mona Warda ni Mokenzi kaya twabyibagiye Mona Warda Meili cyangwa Hozi yakoze witeranye bagucenguze me I like Hozi no Chagwe Hozi utoye par sentiment cyangwa utoye mwiza wambaje kibazo je nataguye ni Hozi musa cagura ukwiye kwa nka kwaguye ikiganiro mugani bo icyanyuma giseho icyanyuma rego hama icyanyuma ni question ni kibazo yego ikibazo cyanyuma Fizo usatpi nta bose kirimo tugatoramo umwe man ko twese turamuzi umwe ubusha kuba uturamo umutashaka pyu okay sorry Fizo usatpi jewe sindi fake cyangwa sindi umuntu akunda gucega cyangwa yino bako haba Fizo cyangwa usatpi ntawe atumye ndirimba jewe respect hano ndenda hari nk'umuntu nkuko woza n'undi muntu kandi nawe ndumurindi sindi umufana abadirimbi tugeje kumviza tugeje gufana meme fan of sad respect ikibazo gikurikira uramaze gusoma indani nta narimo urajya umukobwa wamuhaye amafaranga aya ikibazo gikurikira byanditse none kiba afise noya ko kuzari sawa okay ndashaka kumera iminota kuko umengo twanyarukije cyane yego exactement 14 ni mike tugeze kuri 5 15 ni sawa 14 bibazo bibiri washaka gukora ikibazo uhora pardon aya petit ouais sasa sinikese sinaji no nawe toyira abantu buri umujama cyako turengana urawe ko nari amaso atatagura kubwira oya hari gihe zishiramo gute mahani zishiramo gute kuri Facebook you get Facebook na porno yo jam bon bacha bagira no arabizi ngo mwabizi aragiye wazishiramo merci kumbe nizo zawe padito koma uyu yavuze uyu yareka atindikiranya yose avuga ngo hagiye barazishiramo
oya akwandikira gusa we hari igihe yabitanga warazishyiramo, mbere igihe kuko yabatanga arabizi ubeshya that's good turakuze bro Yeah. burya zirarekuye muri Facebook je mbazi ko Ziracamo. posta bakaca non les trucs nuko bibije souvent nuko tu regardes souvent gusa mugabo zicamo na man pornographie ujya kuri Facebook man zirajayo kajesi irema ambassade ntibikunda bro izi social media man bashaka kubloka direct kwiposta zirajako man zijako ahubwo bagira bya bintu by'amafoto agashaka Hari n'amalive. gusa ugiye gufite nawe ugasanga igutwaye kuri YouTube y'indirimbo kanaka muga apana ngo porno muri video gwize nyine ntumaze kwibona none nturayicako jewe deja honyene ntabwo byanditse honyene niba byanditse ko uko wafashe niyo terme honyene bace bayanga ntabwo biba byanditse ko uko rero noneho we posting ikintu uzi kucyeka nk'uko uzi ko ari Voilà. Le terme que vous avez cherché est parfois associé à la nudité. Urabibona? Niba deja wanditse n'iryo zina. nigezina Niba bakubwiye ko iryo zina ntibashobora kuba resultat yacu. Urumva yuko uposta porno. ziracako YouTube ureba kuri YouTube Nta YouTube ujamo porno. Uyu musista ufite imyaka ingahe man? YouTube ni woshamo pornography man. oya uyirondeye Ntibikunda. gusa amasite Ntibashobora kukwemerera. t'es sûr Ufa gushira ko gusaba bamaze kuyifuta direct bakumikira message. yeah Gende muri gene baramaze kugerageza kenshi. arabizi ok guys urakoze cyane gusa no munsi bwa mutumire wacu ntiyari pipiri comme on Ari voulait rapide. ari trop rapide muri gentwe muri Ebana gentwe respect So, man. Wifene cyane kandi show yari iryoshe yes cyane hama wakoze kwana natwe ntitwari twagusaba guhamagara uzotwitabe guys ntibagire kugira subscribe hama turashimiye na Le Flamboyant murabizi ko ifite service iri trop cool itesa cyane karibu cyane ku batahazi hama lavage hama ikindi naco umva show yacu turabizi ko ipasa muri best of 257 mugabo turi abakozi ba best of 257 ariko si même si turi abakozi biwe turi abantu babaryohera mwebwe rero sasa umuhogo aragera igihe amazi aricamo mugabo umuhogo ntiwume ntiworo ukaguma wume sasa tutatoa malimikashi yetu bafise malimikashi wewe nimba udashaka mani je nishakiye je ndatanga malimikashi yanje umva ndaza kumubwira umujama umedita mu biganiro byose azashamo imikashi yacu kubera yuko twebwe nta kundi kuntu twubaho Grafre azaba bahembe wewe nimba udashaka ko rumona mu giti urimenya azaba nyene umviriza ndakubwire hari gihe umuntu none ndakubaza kwezi wewe mu kwezi wewe bazaye ko uko kwezi zo ndiko ndabaho gute uza madete totse ku mabotike braz wewe namura akubwira je narakoze cyane nimba legend ndashaka kurifana ntibirakuba biga nuko nyene man natwebwe abantu ushaka gusanga bakunda show yacu ugasanga biko birabura ingene atubwira ko ashaka kutugifana kubera yuko abona kumengo iyo badusuzugwe umva turisabi ntugire ubwoba muna ubona yuko nayo ijana nijya nka muri même 100 francs urisize muri 100 francs kiba 200 100 francs urisize muri 200 iyo riti voilà rero sasa man ndagwara imikashi yanje kandi nibagiye mu biganiro byose nari kuza ndabivuga ibi bintu mugabo nta ribi ni imikashi turayishira ari uzo kwandika munsi kigiyogere Alvin Smith cyangwa muri ntuze kuri YouTube munsi imikashi Alvin Smith na n'izina ni Louis Mana Alvin merci beaucoup neza cyane ciao